Kublai pi baro kini kilong ki kubor bam takasngi. Ha gajingrakhi ka International Domestic Workers Day ka All Meghalaya Domestic Workers Union AMDWU kala pelong ye gajingpen sungupat ba ban khot ya baro ki Nongtrei Ïingbriew ha Meghalaya bakin wan shakman ban register Kyrteng knang bakin yo jingyara ba jingyalam na ki seng ki papet ya ka bha ga miat jing Nongtrei. Karkum ke jingtho bala pelat pat ba da keseng la ai jingyarap de ki lawyer ban penbet ki Khot kisla ban Pynrung Kyrteng ki Nongtrei Ïingbriew hapo ka National Domestic Workers Movement NDWM kani ka long ka benta jong ka jingthmu ban penskem ye ka jinglong jong ki Nongtrei Ïingbriew bat ban pensngothu ye ki hok ki bakide ban yo kum ki Nongtrei social protection. Kajishan bagajiada Nongtrei kami, kumat berajiada bajiada, ikitu kibetre ki kunong semar ki kunong kinong shat kinong nyai ki basajan bakiwe. Kani kalong ko badan kamu, kenapa bakina Nongtrei? Kajishan ko hok bakabro. Kikatu ni kibenta juga social protection. Kajisi uri tulok kabaho. Nongtrei yang kini benyor katulok kababiang, bakabaho kakum kakam kabitre. Kajishan yang cakatre yang jogi kini belum kajishan, bakabalai nak kini dulu kajima ni kajinsa. Kajiswa harapan masuk. Kidai benyor lah dari semua hospital, dikit jaga semua habaki yopang. Kila jingra, kidai benyor kila jingra kapor bagi amban lari pungkun. Kidai benyor jingra kalian kabai bang teman, habak kena asyik Nongtrei. Kajinya dah nak kajisha leben. Kidai benyor jinya dah nak kajisha leben, jisha penishtam, dan jisha syukur. Social protection lagi kalau jinya dah Nongtrei yang kalong kabadan kam, ban penting kena kio hok kajisha kaburong. Kajiyam, kajing Nongtrei kejongki. Bahkan yang rapi lagi, bahkan yang mahal, bahkan dalam kajinya tadi, bahkan jisha akim langsa lagi